Vidovdan, jedan od najznačajnijih datuma srpske istorije i duhovnosti, ove godine je na poseban način obeležen u kanadskoj predstavnici Otavi. Povodom osvećenja trećeg po redu mozaika u hramu Svetog arhidžakona Stefana, mozaika Hrista Spasitelja, kao i blagoslov spomen obeležja Krajiška suza, njegovo visokopreosveštenstvo, arhijepiskop Toronski i mitropolit kanadski gospodin Mitrofan prvi put je služio svetu arhijerejsku liturgiju u ovom hramu. Svečanosti je prisustvovao i njegova ekscelencija ambasador Republike Srbije u Kanadi, gospodin Stefan Tomašević, dok su u pratnji mitropolita bili sekretar eparhijskog upravnog odbora monahinja Paraskeva, sekretar episkopa đakon Petar Marjanović i podpredsednik eparhijskog upravnog odbora eparhijske kanadske, gospodin Željko Čolaković. Na svečanosti su se okupili vernici iz Otave, Montreala i drugih kanadskih gradova kako bi zajednički obeležili praznik koji vekovima predstavlja simbol vere, stradanja i nacionalnog jedinstva srpskog naroda. Srpska zajednica u Otavi počastvovana je zbog prisustva njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Mitrofana. Danas ovde imali smo priliku da imamo zajedničku liturgiju i pomen žrtvama od Kosovskog boja pa sve do danas, da se pomolimo za sve one, uključujući velikomučenika svetog kneza Lazara i sve ostale Srbe koji su položili svoj život za slobodu i za svoju otadžbinu i da u jednom duhu sabornosti budemo ovde zajedno danas u Otavi. Počastvovani smo još jednom da istaknem tom prilikom da mitropolit danas bude sa nama i imali smo priliku takođe da svi zajednički prisustvujemo osveštavanju spomenika Krajiška suza kao i novog trećeg po redu mozaika koji je osvanuo na spoljašnjosti naše crkve Svetog arhidžakona Stefana ovde u Otavi. U prepunom hramu Svetog arhidžakona Stefana služena je sveta arhijerejska liturgija, čijoj su svečanosti doprineli hor hrama pod dirigentskom palicom Ilije Dubelstena, kao i pojenje đakona Petra Marjanovića. Posebnu radost vernicima donalo je unapređenje otovskog paroha, protonamesnika Aleksandra Gujančića u čin protoijereja. Tom prilikom mitropolit Mitrofan je istakao njegov dugogodišnji trud, posvećenost razvoju otovske parohije i primerni porodični život. Nakon svete liturgije služen je parasto svim srpskim vojnicima i žrtvama koji su svoje živote položili za otadžbinu od Kosovskog boja do najnovijih stradanja srpskog naroda. Za srpsku zajednicu u Otavi ovogodišnji Vidovdan predstavljao i krunu dugogodišnjeg rada na izgradnji i ukrašavanju hrama Svetog arhidžakona Stefana, koji je tokom godina postao jedan od najznačajnijih duhovnih centara srpske zajednice u Kanadi. Otkrili smo ovaj divan spomenik, jednu uspomenu da se pamti za sva vremena, da je 250.000 ljudi, najveći egzodus u Evropi posle Drugog svjetskog rata, treba da pamtimo, nikada ne zaboravimo i te ljude koji su protjerani, pogotovo one koji su pobijeni tada. A hvala Bogu, eto, uspjeli smo i treći mozaik na ovoj crkvi da osvetimo danas, tako da i to je jedna, eto, gospodnji dar i ne znam da li se vidi, ali radovi su ovdje, ako Bog da, već smo dobili blagoslovi i freskopisac naš iz Beograda je dobio vizu, tako da uskoro ga očekujemo ovdje, ako Bog da ovaj hram veličanstveno predstavimo u ovom gradu, u ovom glavnom gradu ove države, da imamo čime da se ponosimo i sa crkvom, i sa imanjem koje imamo i sa ponajviše sa ovim ljudima koji ste mogli danas da vidite u ogromnom broju. Jedan od centralnih događaja ovogodišnje proslave bilo je osvećenje mozaika Hrista Spasitelja, trećeg velikog mozaičkog dela koje krasi ovaj hram. Pored mozaika Hrista Spasitelja, porodice Mitrić i Kostić izradili su i mozaik Svetog arhidžakona Stefana i Presvete Bogorodice sa Hristom mladencem. Porodična mozaička radionica Agape, koja postoji od 2005. godine, neguje zahtevnu i drevnu umetnost izrade mozaika koja zahteva podjednako kreativnost, strpljenje i tehničku preciznost. Radimo mozaike već duži broj godine, od 2005. Za crkvu smo do sada napravili 3 mozaika. Mozaik posvećen Svetom arhangelu Stefanu, mozaik Presvete Bogorodice i sada evo ovaj što smo danas osveštali, mozaik Isusa Hrista Pantokratora. Sama izrada mozaika je prilično dugoročan proces, neka traje preko pola godine, možda i do godinu dana. Ne radi se baš svakodnevno, ali eto, trudimo se. Napravljeni su od staklića koji se zovu smalti u raznim bojama. Mnogi imaju i pozlatu na sebi, tako da je
i prilično ovako skup, da kažem, skupa tehnika da se radi. Zahteva i dosta, da kažem, nekog tehničkog rada, zato što su obično to prilično veliki komadi, teški, zahtevno sve to očistiti i posle toga izliti i montirati. Ali je veliko zadovoljstvo. Nama to predstavlja izuzetno uživanje i eto, hvala Bogu na daru. Istog dana mitropolit Mitrofan blagoslovio i spomen obeležje Krajiška suza koje su podigli krajišnici iz Otave u znak sećanja na sve nevino postradale i prognane Srbe, a posebno na više od 250.000 prognanih iz nekadašnje Republike Srpske Krajine. Repliku spomenika sa Banstola na Fruškoj gori od bitolskog mermera izradili su braća Živanović iz Bele Vode kod Kruševca. O značaju očuvanja kulture sećanja i potrebi da se stradanje srpskog naroda nikada ne zaboravi, jedan od inicijatora podizanja ovog spomen obeležja, gospodin Željko Zec, je rekao: Bog nam je dao da na današnji dan, na veliki praznik Vidovdan, preosvešteni vladika osvešta ovaj naš spomenik koji smo nazvali Krajiška suza, koji ne simbolizuje samo stradanje krajiškog naroda, to je spomenik koji simbolizuje stradanje Srba od Kosova do naših dana i pokazuje i zajedništvo nas ovdje u Otavi. Mi smo jedna mala zajednica, mi krajišnici smo najmalobrojniji ovdje, ali su svi Srbi bili uz nas i uspjeli smo evo da danas osveštamo jedan spomenik koji će krasiti ovo naše imanje. On je imao dugačak put, krenuo je od Makedonije preko ravnog Kosova do Kruševca i evo sad je tu ispred naše crkve Stefanove, hvala Bogu. U svojoj besedi mitropolit Mitrofan podsjetio je da je Vidovdan predstavlja jedan od temelja duhovnog i nacionalnog identiteta srpskog naroda, naglasivši da nas žrtva predaka obavezuje na očuvanje vere, pamćenja i jedinstva. O duhovnom značaju Vidovdana i snazi srpskog naroda u rasejanju govorila je i monahinja Paraskeva. Drago mi je da smo danas imali tu čast da budemo ovde na liturgiji sa mitropolitom Mitrofanom i sa našim ambasadorom i da je po prvi put vladika došao ovde na Vidovdan, ne samo vladika Mitrofan uopšte, bilo koji mitropolit. Mislim da je najznačajnije ono što je rekao, da su oni ginuli da bi mi živeli i mi zaista trebamo tako da živimo gde god da smo, da li smo mi u Srbiji, u Kanadi ili gde god u dijaspori, treba da se trudimo da očuvamo našu pravoslavnu veru, naše srpstvo i zaista mislim da nemam ništa da dodam na ono što je mitropolit malo pre besedio i propovedao, sasvim dovoljno. Svečano obeležavanje Vidovdana nastavljeno je u prepunoj sali Srpskog parohijskog centra, gde su članovi grupe Krila Zavičaja izvornim pesmama iz Like i Dalmacije upotpunili atmosferu zajedništva, sećanja i ponosa. Još jednom je potvrđeno da Vidovdan i daleko od otadžbine ostaje mesto okupljanja, sećanja i očuvanja duhovnog i nacionalnog identiteta srpskog naroda. Iz snježne dinare sa tromeđe stari običaja, lijepe pjesme moga zavičaja.